Abatuura abitivi yose yashanga barukushoroza bimwe aha bisisire nibajangwa enjura emazire eshaaha emwe erikugwa kandi obwahati amaju gabo gatwirwe tibiineho kurara. Grace kushemererwa mama w'abaana mushanju kandi omutuura w'abacanjare nagira ngu abiraine ba kasitoma omu bizinesi ye kandi kwe kureeba omuyaga gw'amaani gwija gurikutwara amabaati ahabiire nakorra. Omuyaga gubaire gw'amaani yongeye gumize niimuka neshweka haiguru hataroho ndi omojoka yanje uwakinguraho haturukama hati abandi tusiga tukinga hati yanje yagumize niimuka negenda nisiko bwana buli ekinaka kione kichuchu kiona nikisweka hamaiso nimbusika nindora nkakisika nkoko nimbuteka nkaho bati amaju gashenyuka entoke zona zahaho za muhogo zahaho byona tire kitwasigaza niko kuyaga gwatukora abasore n'amatungo agamo tukamanya na mbere igali atwera tushobigwe tutine no kurara entoke emihogo buri kimwe cyone mundi zona zakuka n'ebicori tutine buyambe bwena. Abatuura nibashaba gavumenti kurabira ministry y'ebugwererezi okubakwatiraho obu barikugira ngu obwahati tibiine ekyo kubahwera kyona kandi n'abaana baabo bashobirwe nabo. Ati saha zinu tinyineho kurara tinyine bugeho kugenda mbende myenda nkokusera akasente okupangisa banyambe kokutandika balazomu ninchuma itobembezi nokwataho kashali munywani wo wakwatwaho tokabasa kumukwatiraho cyone cyonka bagera kisa umuranga nimutera embezi wita bari mu kintu mama Kagadi Jennifer emanze tutinga simire bali na basi na mama nabanja nabo basekuru murango gwagwa umurimo yiro sub county twashabaye mupiba ije batuho yo buyambi baturambure ibintu bitu nko kubyasisikara batuhe yo buyambi nko mu bigambo byo kurya n'amabati nko bwasisikara n'imiti twantwenda konja gutekaga n'amabati ahiguru niko turengo kuturabe. Omuhereza Byaruhanga chairman w'entebe yo kubanza ahabwa cyabayaga najango mu cyaro cye amaju 8 nuko gasisirwe gakasigara hansi. Hagwire umuyaga gw'amaani muno mu kiyoka kinu amaju hagenzira amaju 8 wona gagenzire ibitoke bisisikaire ebintu bikwire nabo kitwine kusasa kwa amaani tusabo bikonyeze intoki zona zagwa hasi n'orubale rwagwamu emyani gwagikonkobora muhogo yone yasisikara naba batakure bihimba bahinjire basherirwe yone bihimba byakoraki byatondagurira omusiri. Bisisire harimo ishomero rya Parents Care Nursery and Primary School entoke emisiri y'ebihimba emisiri ya muhogo ebyona bemazurweho rubare. Ekigwereza eki kizireho bwanyuma y'esande 2 omuyaga gutira abatuura b'ekyaro kya Kasokero omu town council ya Chenzige kandi ogwasigira abatuura baferirwe ebintu nyamwingi. Gasha kwa Thomas tumwebaze.